Kua whakatūwheratia te tari hou o te mātanga tū pāpaku o Rotorua e te minita i ngā kōti e Georgina te Heuheu. Ka noho tahi te kōti whenua Māori me te tari hou nei ki roto i te whare kotahi hei kiritata. Anei ngā whakamahuki. Nā te minita mō ngā kōti nā Georgina te Heuheu i whakatuwhera te tari hou i whakaritea nei mo te kai whakawā o ngā mate arā ki Rotorua nei. Hopefully, the grieving process, which is so often associated with matters before the coroner's court, will be made easier by the fact that, you know, there's better accommodation, there's whānau facility, better technology. He kaupapa nui e tautoko hiana e awhitia anō ana e te arawa me ngā iwi whānui huri noa. Kua whai wāhi nā iwi ki te haramai ki kunei. Ki tēnei o nā kōti, kōrero ai nā huatanga o te mate. Koe rā hau ki te mahi a tēnei hunga e heranga hau he wherewhera, he harawa I mate ai te tangata. Clearly, you know, issues around coroner's matters are a big matter for any whānau, all families, and the accommodations they've had previously have been pretty inadequate and pretty woeful. I ngā tau ki muri, mauri atu ai e rā o ngā mate e uiui hiana I raro I te ture, arā ki Waikato tauranga me tāmaki makaurau. E tehi anō e purihi atu ana ki Awarohe mo te tehi wāroa. E purihi atu ana anō hoki e tehi wānanga o ngā tinana o e tahi o aua tūpāpaku. Ko tētahi o nā huarahi e tirohiane te kai whakawānei kia ngāwari tonu. Te tuku I nā tūpāpaku ka mate kau e puritia, kau e tukuna ki hamutana ki wāhi ke no atu mahia mai ai ka tahi ka tukuna mai ki nā whānau. Te manako anō, arā kia māmā ki te huarahi mō o tātou mate mō ngā rā kei te tūmai. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere. Kua tata ki te rua te kaumārima tau te whare patu miti o Pātea e tupuria ana e te mā heu me te pū ngā werewere. No te rānei ka tātakina ake ngā karakia mo te turakitanga mai o te whare a te Rawiki. Ahakoa he wāhi mahi ia mo te marea I tōna wā, I naenei he wāhi mōrearea ki te hauora o te hapuri, ka mutu hei taetahi nā te kaha kanukanu o taua whare, kei te heke te uara o rātou ake whare. We're very confident that once all the contaminants are removed, all the pollution from this site will be gone. That's our whole aim of this project. We want to make this a clean site. Hei te rā hina ka tīmata te umanga wāwāhi whare ki te turaki I tēnei whare patu miti, kua roa nei e tūana hei tohu o te rohe o Pātea.